Archbishop agambere ebi obwabire natungisa abeegi isakaramentu erya konfirmansiyo hamwe no kuhasarira abeegi abasiniya ya mukaaga abishemere rya St. Noah Secondary School Mutara omuri Mitoma District. Obutumwa bwa Archbishop bumushamirwe Vicar General Father Saverna Sindugwa. No matter where you come from, if you have a dream, your dream is valid. I hope you have dreams. Do you have dreams? When I had been mujwara uniform, I am kuzakuza uniform makuzwa sahansi. Makuza high institutions of riding. Mbe mujwara uniform mukora kintu kebe byona byona atuma kuba free maze mu university maze akako yona aza kumara hikayo twarizi na runjirga St. Noah Secondary School akabantu n'abatu papa abamanya kutwine mico n'urunje munonga. Bakuru b'ishomero erya St. Noah Secondary School Mutara bahamize abazire ngo abeegi babahire kiro kumara. Abeegi abitu tubakuruza omudini kandi ekikuru munonga kwakuri kubaherezayo imisho garhanga tubasa kubahereza eshara zo kubasa kubagumya gukora kurungi confident kugira ngo bakwika tukabashomesa baheza sarabasi bazo mu seminars bafuna examiners so ni important confident kugira ngo baza kwika. Hariho abeegi abutuganireho nabo okubetebekanise. And we are so prepared enough to do our exams, the ULCE exams, which are our last papers of secondary life. We first thank the Lord who has guided us through our high school life. It has not been easy, but then we are here. Omugandi abeegi ba senior ya mukaaga abine oburemeezi omu kureba ahishamere rya Homibe High School omuri Kabare nibagira ngu betebekanise okushataguza ebigezo ebirikutandika aha rw'okubanza orwa wiiki erikwija. Nshomere munonga kandi nabuuzaho na bagenzi banje omu kwetegereza ebindi kwega kandi njire omu kushoma nyakiro nangwa nimuka kare omu kasheshe 10 netegese nti esomero lyampa Perkins Braille oba giyite ekyuma ky'abatalaba kye bawandiikisa kyemanyi okozesa obulungi era nga nja kikozesa bulungi okuwandika answers entuufu ku lupapula lwe naaba mpeereddwa. Abandi abeegi nibagira ngu bashomere ekiri kumara okuhika ebibuuzo ebi. Briefing batugayidinga kutura bintu tukora mu bigezo so nituza kubigendera okunje munonga kandi nitutetegwire nk'abaana turiyo niturevisinga nitushoma nitudiscussinga kandi nkito ik'abaana b'ishomero zezo okushoma baza no kuronda obuhabuzi owabatisha bitu kandi tubaraganise maxi nungi nk'abaana banyu. Abarikwebembera amashomero agari kushomesa abeegi abine oburemeezi omu kureba kwabo nibagira ngu abeegi aba babashomise ekiri kumara kureba ngu bakora gye. Ebigezo byabo bine rooms o classes zibarashitamyemu zitanika zabari habwokuba baraza kuba barahandika barakozesa ebyoma birayomba and therefore tubitarenda ngu biteganisa abandi bana konka abo babimanyirire kandi barabikozesa bakureji mbwenu ekyo kirije. kandi abeegi abatutwire turageza kubegesa byone byo mu klasi hamwe n'ingisho kandi ikintu kibayamba kuba babona barareba tubakayetina umwana ariyicerezamo. Amakuru aga gashakwa Michael Atwachire na Nelson Ahimbisibwe ahabwa TV West.